mayam kamain tonari mayam aigi no pangasi yum da thungarani ko jum ainga si school lagi habdi ro thoga la ma haji bodi thungadri yum the airport inga saina airport ki tinga saina thogle e ko yum da thunga ga ina message to ro hai bani do yum di thungri ma message to rakri ado ai habde lo raga la ai ko am excited ri buduni da yum de ke pot pirak pado yengning man gi dana habde lo thoga thogle ado yum jawga su ut ke ko mayam da thengna si yum jawraga muk mayam ai su yum dang ha ko re jog ba ai nu pa su yawre ai ga tung da man da oi re ko yow ba ado kei purak ke su mayam da ut ke do ai na budi yam na pot purak kanu hai ke ba ko da khoma ai su poche yam na pirak kanu hai na because ai chat ka da ba lei ra bani na adum ai na chat la gai na pa ma do khallaga purak pa na pa mi ai na aduna poche budi yam na pirak pa na te do shu ina kitang khak pirak pa do yam sathina yengning ba do ko adum mayam da su dum share tawrake yengbina si mayam mayam poche sing is gele re poche se jam budi yam de ko ina yam na pur halakte ko aham bada ese kwacha mayam si kwacha se ke gina ko di kwa budi cha bana te tharoi cha chaning su cha dre because tharoi gi maning do kak na pot lei ta bani na dun kwacha ba ma adagi resina utunga shugado adiduma gedi e mayam na mukban ba mimi sinju ne kum to go do ko adi ngai ne mimi pura in lunga mimi sinju to ra mayam da su utlake da mimi pu hale e gedi sina ai na hai ba to ai mai su mulang ye borolin ne yam te ye to se lai re borolin ino ma pokhai ra ma ai no jenge borolin se lai re dagidi ai hasmola se pa mi ba yam na cha to ga cha ba to na hasmola se ani khpi re ko sina ai no na pi rak pa asisina hawai jar achar ani khakka aduga gidi ushoi gi achar amaga leire baby chahau champa then I am excited or mama art serum sina juliana pireini ai di thamna pamu de to shuma teiru hai ba de ge teiri mama art ki serum ani khakka adei lakme ki kajal no Dolina Imana Juliana kanana pirkuno kandre anyway se hai ayen ko na hangga khangani asini na ngai se mayam asising se sina matun thong mani ko asina maring khango ba aina phoi doni da dedi da lei ba to mangona hai kheba maring khango ra ka kitang pipira waina sike se nga sing siga khune nga lei ba da maring kha yaw de ba ko ma buk lo tho ga khangye ba nga se aduna ai maring kha se ngom ba cha da ba che hi ani mu phe re na aduna ina hai bani kitang maring khango ra ka pira waina ko and apai gi dolly gi husband do mating thong mo yam na hai ba ko aduna ai mangon da mating thong mo kitang ga pira waina se se lei re ko ai chi cha ka cha doi ni sina ai gi husband gi manaw na pa sil jor ta lei ba to deba hoi gi family na pira pani ko sina umorok lei re asina haurani asina morok manam nukshi bido bidi body packet ka lei re body packet hum kha ma asidi chahu champa ngatani chahu champa bi kha khoi na chatlani dei di se bujia na te ka bujai packet ta pirak pa tum jak pingari mayam ai kai hai ai na julia gi channel da mukbang dom ki batang ngari machi katang cha ba do anaki mapum cha ba yarani because ai mukam cha to rabi na sa se sikale se mapum cha na de ni ngari ko ga cha ba yarani ai sina puthi katang ai ba pirak pa ni ko ko mana ai raga
ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈꯥꯖꯤꯡ ꯃꯀꯨꯞ ꯖꯨꯂꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯏꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯥꯖꯤꯡ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯥꯖꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯥꯖꯤꯡ ꯐꯪꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ last not but the least happy sise aigi nupana Mother's Day gi carrot lane dagi surprise gift ama khudo panchama lebire eko taptak match tome diamond khudo macham ka pearl ga diamond ga thank you Mother's Day gi gift ni ko mayam asi umrok sina ko Juliana hapakpani Julia hoy gi jung da palba adana Juliana ki mamana pipirak pani ko ai umrok yam pame na se ai nu paga ai nganga di chaba ngam de da ai tani adu da ai na kidawi khanga ba si sin se ke hai khaibo kapthatlaga diba amada thum kitanga thau kitang hapaga adum thamme di kuina chaba yai da natra di ekta pathara idana ko duni mayam poching se am haraure ai jik chak thagat khre duga aigi nupagi di hawai am thongani kangong simga duga khajing se ai jenam kita mamonde lenhan ge duga khajing se bora tawrage aigi di mutton se jarani hawrani duga mayam ai thongma loiraga su da sa tawba sin se taloiraga se mayam su utlake ko yengmine se mayam mathen se ga leire maring khangouba haming thongba aina utunga kitang kainoga morok nuksibi duga metle khajing bora gedi hawai am ga ko chabadi matte kitang hapamge Binasi mayam maningi chai base ignore to be rako because I say halapaga kochi hangdog na yenge duga gibi chak thong ko masa chak lam na banina khajing bora pachana hawra maring khango ba loge jadi haming khong maga Haming thong was aiga each on a pagay ni. Wow, mayam. Murok nung meat pa siya. Ilang ka charge ba murok nung sibis na madam sidi. Wow, mama. Kapning baga pawi haraw maring hina mayam tu jam na hauri. Maring hango buka. Jum da gare ka chaw da mai tari mayam tu jam na hauri. Maring hanga se. Oh, mai bolau bido. Yam. Sina hawre ado mayam atai di uttaroi ga chabalo raga na thengna rasiko mayam chak su to ego sam se ina ken to ba sana punjan bani da khude matek sina chak thong da sam thado ko to nungai te na sam tara di na ko chak su to e phajana chare video mangadi ke bada phajana ga chabu utre video lo raga ina chaba se kamana chai khanga ba Krishna kyam hauri haibada kyam hauri kyam kuira matung da icha phangi no ken maring kha ngauba du kaidi morok masinga mana nungshi bagyo do mor umorok pudi lei haba lei haibadi ke no do umorok akang bagi mahau ga fresh ki mahau ga do kenai dana ko adu dana ina umorok masinga do adu met laga adu kaigi di pudina ga kotla ga su chare phajana chare ai kyam hauri aduni Hajik hasmola chabalo raga I see them hasmola chai ba ko mani khak dum chai nuti gi do I gis almost loy dor ba ko duna ina khoi doli da haibo hasmola budibani khatang pirawaina hasmola se kya pi bano kha lupa 70 ko 70 gisiga pi ba ai se so hasmola phange ba ko so pamu bo lei ba sigesiga lupa kai hai ada lupa 70 phang ba do sigesiga lupa chamnga mu ka hen tai ba ko convert to raga de aduna dum lei ba ngam da pamu bo do ko aduna ina inu pa chapa da hai doli da hai kyone ba ibai lak pa da hai kano hasmola diba ni khak piro hana flavor ani makki ko aduna si se purak pa Lady Borolin su khayam le helle e aina chapa da su le ni ko Borolin din hai ba dune ayuk nung din nung dha mai bu tar de Borolin tai hai na
siga su phang da ba ma bo lai te puna ma phangi sa ti na tang bo do ko adu na ina dum boronin gum ba sidi dum jum da gi me am pure I ko ado harga me ai am haraure ai thajade ko ai nu pa na kano ai gift purak pa se and ai ma won da hai bune ba ai won da surprise to kanu hai na ma ki gift choice sing se ina yamna pamjen bo oi de ba ko duma ka si lei ba che pa se ai dum hai bune carrot ai heng india che pa da carrot le nei ko to khara lei ta re na ai ko to pik tak to ba se am pam je ba ko ado ma khoi dolly ga chet laga dolly ne choose to bi re ga lei rak pa ne ba ko adu dana ai ga pa ma so re probably ma ne leiram ba ta ra di ma ki choice ai na pa mam da ba su jai ko aduna haraura yamna ngasi digi dum sinare dum ai lai da wakhan da khoiramaga akhoi papa de yamna din jing ka panji jing ka si yeba pungsing jing ga din jing ga lain tor ga si ai budu jamna follow to de papa de yam to wi ba ko aduni mayam video sing asi se asi matang ka dum loi shil lage and anova viewers oi batati please subscribe to biramu and mayam su ai video se like share comment to biro u nungai te to tum comment so hai biro ko to mathangi video to mu phangnarasi mayam bye ko bye everyone